zračne bombe iz Orion pirotehnike. Tu su sve koje imamo, tu je Big Bang 3G, 15G i topovski udar. Pogledajte letak, koliko šta košta i šta sve imaju. Uglavnom, tu su najjače koje imaju, to je bitno. To je topovski udar koji se opet vratio iz mrtvih uskrsnuće. I onda imamo Big Bang 15G od prošle godine i imamo Big Bang 3G. Tako da to su te koje trenutno imam, ali Air Pirat isto imate, tako da idemo po redu. Big Bang 3G, 8 komada, 3,30 grama baruta i imaju efektić, lagano, super, lijepo izgleda. Zapuca po danu, ok, ako hoćete samo zvuk, za neki dodatni efekt i ultra experience po noći, preporuka. Imamo 2 komada 3G. Onda imamo 15G, također Big Bang, dobijete 4 komada unutra, 15,1 gram. Čekaj, koliko sam rekao da ova ima? 3,30, opa! A nije mi jasno zašto je 2G Big Bang, a ima 1,5 gram baruta. Ima i više nego treba, ali taj 2G ima 1,5, ne ide, jednostavno ne ide. Imamo 8 komada, 7 plus 1 komada. I zašto se gle rosa jebate, znači what the fuck. Hoće ovo zapaliti? I sad, ljudi moji, topovski udar, 15,1 gram, također ko i Big Bang. Usporedit ćemo malo zvuk, vi isto možete, ne znam kako se bude to čulo na videu, ali 4 komada i ovdje imamo i vi isto možete onda usporediti zvuk jednog i drugog, možete vratiti video, mislim watch time je uvijek tu dobrodošao. I to je u principu to, mislimo ispucati barem 4 topovska, barem 4 Big Banga, barem sve Big Bang 3G i ovo bi trebalo ostati. Onda ako ne bude dosta, onda ćemo još isputiti. Prije nego krenemo, pričekajte da vam pokažem još nešto. To su nove bengalke mix iz Oriona, crven, bijeli, plavi, navijački mix. 3 bengalke, idemo jedno onak odokativno. Da, odokativno, namjerno bijelo. White. Ne, white, mislim da bi se, crvena je klasika, crvenu budemo uzeli jer white želim isprobat po noći. Bengalke. I kako bengalka diše. Hrvatska! 1-0 Perišić! Da. Hit slobode. Nadam se da ne budemo mi toliko trajali na svjetskom prvenstvu. To me natjeralo na još jedan poduhvat, a to je da upalimo još jednu. Jer inače su duže trajale, ali sad ćemo vidjeti. Ok. 1-0 Perišić. 3, 2, 1. Ajde vidimo plavu. Nice, man, nice. Ovo zapravo lijepo izgleda. Ovo zapravo jako lijepo izgleda. Ko ovaj plin na štenje. No. Ovo je top, buraz. Da. I duže traje, ima neki drugi stil izgaranja, ali sviđa mi se jedna i druga, makar mislim da crna trebala malo duže trajati i da je to neka tvornička greška, ali ili možda nije, ne znam, možda je samo vrijeme proletilo. Ali idemo se mi ljudi baciti sad na zračne bombe. Prvo počinjemo sa Big Bangom 3G, što sam rekao 8 komada, 3,3 grama eksplozivne mase. Cap! Bam! Daj da stavimo neki položaj. Možda tu. Jesmo li spremni? Idemo jedan mali rafalić složiti. Dobre, sve tri su. Da. Mislim, ovo sve izgleda onak da ja to sve razbacim, a striček bude čistio, ali zapravo mi budemo čistili. I to je najgori dio ovog svega. Da s ovom počistite obavezno, da ne zovemo policiju i vatrogasce.
Bravo. Ok. Sad idemo na Big Bang 15G. Mislim da tu Rafala ne bude, ili možda bude, ili ne znam. Idemo prvo s jednom, pa lako mi odlučimo to poslije. Uglavnom skinete ovu naljepnicu, fitilj, zalijepite, vratite opet i to je to, easy peasy. 15G. Bum bum. Rekli smo ne bude Rafal, ali mislim da moram bar dva. Ja bih volio 3, ali mislim da je 3 malo too risky. Ok. To je to. Go, 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 go! Da, ovo je perfekcija. Perfekcija! I za kraj imamo još jednog 15G. Zapravo imam ideju. Idemo na topovski i za kraj napravimo Rafal, Big Bang vs topovski udar. A sad imamo topovski udar, povratak od pisanih 4 komada. Da to otvorim. Idemo s jednim početi, uglavnom klasični izgled. Lijepo. Flashback, nostalgija. Aj, topovski. Budi topovski. Dobro. Idemo Rafal. Mislim, zadnji duel odlučuje, ne odlučujem ja. Ne na meni, jebi ga. Tako. Da se mene pita, ali ne pita. Za kraj duel između topovskog udara, između Big Banga 15G i topovskog udara. Dvije najjače zračne bombe u Orionu, da vidimo koja je na vrhu. Mislim da se bude čula razlika, zato jer zapravo vidjeli budete koja prva bude se detonirala spoda, tako da znate koji je koji. I vi napišite dole u komentare koja je po vama bolja. Čekaj, daj da ovako stavimo da vidite koja bude, da vidite koja se detonira prva. Ja mislim da je Big Bang prva. Da, mislim, po meni, moj favorit je Big Bang. Ne znam za vas, ali ja bi si uzeo Big Bang da moram birati između oba dva, ali ako želite možete, naravno nećete promašiti ništa. Nećete promašiti ništa ako uzmete i topovski. Ja bi ga, dobri stari topovski, imali ste ga već prije, tako da ja bi uzeo Big Bang, a vi obavezno napišite dole koji ćete vi uzeti i koju bi vi uzeli. Pretplatite se na kanal, lajkajte ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem videu.